Wena wendlovu. Wena wendlovu. Wena wendlovu. Wena wendlovu. Bayede. Ayede. Usiyakhuleka nabendlo ndlela ophapha ekhanda kamenzi. Jama ubuyele umuntu omemezayo. Engathi uyakhala uyalila. Igulu lajama chithekile. Ichithe ingcole endali yakithi wabuthelezi. Lapha siyakhuleka kini nonke. Endlane sisalabeni kwakhona udlunga nombelebele. Sithi sanibonani. Baba, awukhuleke nasi isizwe siyakubuka. Sisho njalo siyakhuleka ngenkulu inhlonipho esizweni sikamhlokombana. Umzukulu wenkashana enkulu kaMenze ephuza umlaza ngamefu sephula mthiphe kwendlini kokantuza. Siyakhuleka sesibuye siba bafana bohlungana umbelebele. Sizone khela ngentshengula olimini lwenu endabeni zene ezinithintayo. Siyabonga. Baba ubona phela vela singezili utho phela kufanele sikhulume ngomlando wengonyama lena okade uyithuka. Hawulila bentonga yethu sikajama namhlanje sifuna ukubuka lapha ukuthi ke inkinga kaMafukuzela nomlando akaZulu. Ubaba uzochaza konke ukuthi yini lena yenza ukuthi yonke into ehlalekezele eshaya ngendololwane into yakaZulu. Baba Tonda lapha yana akuhlala eThebeni baba impi phakathi kweLembe noMafukuzela ngoba iningi into ayona lapha awayeloba khona ngendelebuli lapha egcobhoza kwendelebuli lapha eloba ngosiba ngendaba yeLembe ebhala nje kabi umonalo omkhulu isizwe sakaZulu sinjena nje uMafukuzela lapha mningi umonakalo awenza wayewudweba phansi lapha uMafukuzela uzokuchaza ukuthi hlehle ngoba nabo laba bakashembe khona lapha ngathi wayebanyunda khona ngawo lomqondo wakhe baba awutsha udulela isizwe uhlale nje sithebeni ukuthi uMafukuzela lona yini inkinga yakhe nabantu nehlalo sakwaZulu emakhosini nje lawakudala noma ngeze ukwazi enkotheni yakho kodwa nami manje hlehla ngeyami ingqondo ngomlando wezwe lonke amakhosi akwaNgcobo ebekhona engalenga ngeneno kothukela ngasenyakatho kothukela eze iLembe lihambe liyolamla abakwanyuswa labalamla ngenja ukwenza ukuthi lokhuza ingabano zabo kuthiwa wabhiyoza kunoMaci phezulu leyo nquma umbango abakwanyuswa abengabange lutho kwanyuswa babebanga inhlakube emanxebeni bethi intekenteke lindana amajuba kwakuyizindlu ezisondelene ke zakwaNgcobo zonke kodwa nabo odube abangayisemkhulu bakaMafukuzela babe lapho nobeze bahamba muva laba baxabananga kakhulu labushabo wabalamula laba abayindlu engapha bakwaNgcobo hamba nenja wasithi ke cha inja izoyichaza yona ukuthi njengamaphoyisa enza ngenja ebamba igebengu nje igebengu sokathi ukhonto esiphetheko inja ifike isibambe uShaka wahamba nenja eyolamla abakwanyuswa ngalezi ibongo ezinhlapho zezibongo sengiyithintile ngizwile impela baba bakleliswa bathiwa bamiswa bathiwa bakleliswa bathi mayifike inja laba abanenkulumo ezibangakho kodwa sekuye kwafika eLembeni lokho yasifikisila la phansi kulona omunye ilala phambi kwakhe ilala phambi kwakhe wathi Shaka aphuma abuye ngapha wathi njengoba ilala phansi iyahlonipha usho uyinkosi nansi inkosi obalamla kanjalo akabalamlanga ngempi kalwanga nabo obalamla kanjalo mabehlukana ke sebe angaphesha kothukela sebethambe benendawo maningi amakhosi akwaNgcobo ngathi mafikile nesihlanini lapha ngayibali yasemaqadini izindlu khona endlese enkumbeni yibo impela abayisizini hayi khuleka nje baba bana nje mama uyawazi umlando wakho khona balapha nakwaNodwengu lapha ngaseHlangazi bakhele noSiyana khona abahluka la bayangale Borders Hill kodwa bayingxenye yasemaqadini khona basemaqadini abalapha eNanda laba abangabanikazi beTheku nakoDabeka kanje abafike emuva ke laba sekubusisilo udingana ngiyasola ukuthi lokhu ke okubuza akho indaba isuka lapho ngoba bona bathi masebefika ngeneno kothukela okuthiwa uDabeka okuthiwa umqhawe oyena ozalwa oDabeka oDabeka bakazalwa uDube engakasilwane uDube lona
owabe sehamba emhlabeni ngesandla sikaDingana oh igama lakhe uDube ngwakwaNgcobo lesi singa engesudingana ngithi sathi abahambe bogawula intunga okay bayilethe lapha kanti sizoba klazatha sasi umuntu obesazi ukuthi wazona sikhona simnayi kaShaka simbothi ukhonze kakhulu kuShaka uyahlonipha uhlala sona sabona ngoba sibulala uShaka nje le oshoyo asibothi uzongisonda lwana mayelo ke khona ngcono wayesondele kunoDumehlezi lo babesondele besondele ngesibongo ukuthi kuba ngoNgcobo ngoba nakha kabulalanga umuntu lapha angithi into ebongibasondele yini uyelo wayinukwe inja cha akanukwanga inja sengisho wayebekwa yilo induze yamnuka phela maye wakhona kwaNgcobo ayemluma yafika ngithi uyena owanukwa yinje ukuthi yena Nkosi yibo laba besondele unoDumehlezi elembeni esebulawe lezikhunkwana ezudingana la lo wayagaya utshwa ugwayi awuselembeni liuthanda ugwayi oqhamuka kuyena le lo okuyena wa inja ngazange imhloniphe ngihloniphe lona ogaya ugwayi lona engazange imhloniphe inja wasephuma ngapha ngemuva ethi njalo uqala uchamela ugwayi lo bese uletha kuwena mana eyoqamba amanga weswa lokho ke lo wabona uthi mase kuphulunywa kanje ngiphekela mhlawumbe ngizofa wasethutha ke sokuthutha lo kade gawugwayi akade gawugwayi wasebangeneno ngapha kothukela lezi zindle okuqhama khona onkumbeni kanjalo nomlwandle kanjalo baqhamuka lapho uzokuvela sokuba khona oSwayimani kuba khona oIphuku kuba khona obani lo usalo iPhuku lo owalokhu zayo wahlonishwa yinja awulwanga ngalehle babantu yamlando walaba bantu wazongo phela mina uwafuna ukwazi ngibuza ukuthi into ebangomafuzela nomlando akaZulu namakhosi akwaZulu yabo manje umlando uthenze umlando uyayilawula manje usuvesa zonke zibengawazi ukuthi wazi umlando ongaka wakwaNgcobo umuhle futhi umlando futhi namapholoba lapha amangabe alandela uhlelo lolu kuwathokozisa lokuthi ukhulume ngumlando wabo kamnandi nje lapha la Donda ukhumbisa ubuqhawe la baba zothi mabe sibuye etolo ngudedele ihawu mina bento ngayethu sajama sahamba sawubuka sawuphuza amanzi etolo lapha hlala njalo nje ningahambi Lento ngayethu sesihambe sabuya futhi ukuphuza amanzi lapha noDonda ugijima ngomlando wamafuze lapha madoda egijima ngawo ngobukhulu buyoningi ngobuqhawe nobuciko bomlomo njena engashawe umuntu ungakhokhe ngisho isente wena kuphela nje ukubuka i261 nephethe izinto zeni nabantu bakwaZulu phela nizobhema nithimule nayo nomunye futhi uma ngenzeka sithi sihlanyela emlandeni wakini uyobunenhlanhla baba awuhlanye baba uhudule isizwe samapholoba kodwa ke asene ndaba nokuthi mangabe lo daba lingaphelanga uhudule nje babumlando ulona ngoba ukhula ngizokhona uveza udabeka ngiyazi wadaba lapha eThekwini ngoba ngangala ngama 90s eThekwini ngathi ukuhlala nje ake nomngane weThekwini njengongizwe lapha yana nawe umuntu abantu baseThekwini mina ngiphezulu lapha kwele mali egoli baba awujakadule lapha na lapha ukugcine khona nomuzi yakutha awucekadule nje eDonda so ukuthi ke embuzweni ubuzile nabalale beswa ilokho ukuthi lendlu le osekuzoba yasemaqadini kunendawo nangapha ngaphesha kothukela nganeno kwethini base ngapha thina ebizwa kuthiwa uMapholoba lo nkosi uMapholoba wayekulezo ndawo lezo kodwa bezizindlu ezisondelene kodwa sihlukene ngamakhanda le yasemaqadini nale wonkumbeni kanje khona indawo igquma kuthiwa uMapholoba lapho ngakho laba baswazi bese bebaleka uma udingane sebulelelo okuthiwa uDube basilwane ethi abomgawulela intungu kanti ufuna ukubathola kahle bese ekhaya la eMgungundlovu nokwehlukana abantu indaba uthi uMgungundlovu njalo uMgungundlovu lapha
imusi wesilo udingana ula ngase ngenhla kwasemthonjaneni mawusemthonja nini nanku uhamba uwele lo mfulo kuthiwa ubuswenyuka ngasena ungathi ubheke ekhathaza yebo lapho umgungundlovu wangempela umbhinqo losiyakwazi aseqona amabhunu eseyothi iwona asakhe umgungundlovu esubulele loyana hayi ukuthi ngoba umsikadeni wawulapha eMaritzburg cha wawungenje hayi no wenkano umgungundlovu uthi sibugwinyile umgungundlovu banayo ngoba naye wayekade ekuthi baba ke asenze kanjena ngifuna ukuthi lendlu le okuzola kulo Mafukuzela iyiphi le yachitha uyaqanjelwa amanga uchitha ugwayi noma ilena ewanuka ngayinje wabe wangayinje akuyona le manje pho ubangani pho namakhosi ubangani pho nelembe ngibona lokho impi ngoba ngekhathi sekule impi yasesandlana enye amakhosi akhona emakade ngathi ngudabeka yini waye waphakile amabutho eyolekelela amangisi ngithi uyena osala lokuthiwa uMandla kaYise uMandla kaYise ingathi futhi wayengaqondene nesihlalo isihlalo saqondene naye lo okuthiwa uMafukuzela noma uyise wakhe ngazi kodwa yena into yabantu eseyibukela phansi ethi hayi into yayimfanele esefunda phesheya phesheya kuyilwandle phesheya kwelwandle ngazi wayesengilandi uma wayesemelika yini naye lo mfowabo inkosi wasiza kuthathwe ulo uMandla kaYise naye waya phesheya ngilale kwezinye zezibongo zakhe kodwa angakwazi ukuyibamba lapha beyikhuluma khona abakhona ukuthi inkosi yawela yaya phesheya iyona yasizala ulokhuza uNdodembe uNdodembe esezosala uMandla kayi uMandla kayi lo umzozala umzonjana kodwa lowa waye khulukhulu wakhe lowana uMqhawe eyibongweni zikaCetshwayo liyangena igama lika Mqhawe mayibongwa emhlokombana liyangena igama lika Mqhawe awuzazi ibongo zakhona ukuqala kanjani ngazazi ke bafuna bakhona bentshena zo ngilapha ukutheni ke into ngibothi inzondo kuyena yokubazonda abantu bakwaZulu isukela ekubulaweni kukaDingana njalo bekubulaweni kukaDube lapha neintungweni zazogawulwa lokho okusho izinhlangano zomhlaba ezikhona eziphethe isizwe manje ekhulumela isizwe ezingazange zilwe esandlwana bese zingathi ngibaza uqhamuka ngaseyinkolweni abanye bebashumayeza ngeinkolo qhamuke ngase ezifundisweni bese mase kubhalwa ke bese ungabhala amaqiniso nje abantu abaningi abafunde amaqiniso abahlukene nathi thina esizwe ngoba abamkhulu oyise babo ababe lapho kufike ukushayisana lapho ungafuni ngeke sikuchaze konke ke lokho ke masila umuntu ese asithinde ngco sisizwe kahle lapha ke ekubhaleni sebengathi bayawathanda amakhosi akwaZulu bayawathanda kodwa cha kunyathelwe okuningi ngenyawo sekuthiwa uDini uZulu yena omholi osihlalo wenhlangano abayisungulele ngo1912 imina kuphela ukuphikakho lokho ukuthi cha bafuna ukuphumelela kahle entweni zamakhosi ngathi bayawathanda amakhosi uma bayawathanda amakhosi babe okopolota uDini uZulu uhambe kanjani emhlabeni lapha na ke baba ke uMafukuzela indlu yakhe iphi yona yesende lakhe yonqoqo yasemaqadini yonqoqo yasemaqadini yesende lakhe impela liphuma kuyenqawe yakhe impela umfowabo kaMandla kaYise ukhosi lobu behlukene ngonina nje kodwa mhlambe kucela kodwa wasendlini ngqo emaqadini manje ke lapha na ubukhosi lobu kahle uwe wayenkosi kuleyandlu vele ngizaba abakhona basho njalo uthi yena wayinkosi wathi hayi into yabantu abangafundisiwe le wasenza phesheya ephinde yena wayeyinkosi wayese ephinda futhi umfundisi nasemasontweni akhona ama-American aqhamuka phesheya usho kahle lo mbhemi lona kahle umuntu akwayineza ubuqhawe kube akazange lapha edonusele umbuso wakwaZulu baba sizoqhubeka sizohamba seyitolo bese lapha ihawuni labento ngayethu sisahamba sayitolo hlala njalo nje ninganyakazi
hawunina bentonga yethu sikaJama sesabe sabuya lapha la sizinsizwa madoda esumhlathuza ingoma amakhosi lapha na intelezi phela besicela lapha na kwaNgcobo lathi sicela khona sizinsizwa baba Tonda lapha yana ngifuna ke manje ke ukuhlakulela isizwe lapha yana ukuthi la uDinizulu umama ongawusuthi inkosi ngonyama umkhwenyana obani useme uba umkhwenyana useme useme umafukuzela lo lapha la kusungulwa inhlangano le ebusa izwe okwakuthiwa isulela ukuthi kwenziwe njani ukhulumela abantu abamnyama uDinizulu wayekhona ke kusungula lenhlangano cha ubengasekho uDinizulu kanti ubani uhlalwayo lenhlangano uhlalwayo phela ukhethwa ifundiswa zonke ngoba kunomafukuzela phakathi kwazo ifundiswa lo useme lo ngithi ungalapha emaqadini ngokuzalwa kodwa waseganwa indodakazi kaDinizulu uphikisile ezalwa uMandwandwe endlini kaHlokolo wasegalento kwase kuzalwa lentombazana le othuzana intombazana izalwa indodakazi kaDinizulu le ntombazana eyona eyagana useme yasizala lo mfana lo okubizwa ngayo ukuthiwa uPixie cha uphikisile ngithi uphikisile ugane useme lentombazana ngithi izalwa uMandwandwe lentombazana okwakuthiwa lapha ukukhishwa isithole sokuthi uyinkosi ngoba nakho izoboshwa akuthathwa isithole senjani izwazi ukuthi siyelawini lenkosi bembathe isiphukuzo kwazi ukuthi kuphulukundlele inkosi ezothi makuba inkosi lapha iyabulawa ngoba amabhulu ayebulawa lapha kodwa kube kukhona esethembele khona yebo ukusala uwili undlu ngapha ekhaya kwasekuzaleka abani ke lentombazana ingakho wasekuthiwa awu wabaphikisa uphikisile lapha yana yiyo ke lentombazane ke lena okuthiwa yaganiselwa yagana abani useme isifundiswa ifundiswa kwazazi ngaleso sikhathi kwakumafukuzela useme uyelo useme lo uyibo laba babegibela inkonjane belicaba lapha emangisini laba bantu laba abanye babehlangane nabo ema-university abangabesutha abayini ukuthi abantu abamnyama nakho amangisi awanandaba nokuthi umnyama nje ngokwaZulu umnyama ngwaphi akubophe ngabhanda linya beke ijoka lensimbi lapha entanyeni ase ayihlangane ethi zikhulume alolo nhlangano ayiqalanga ukuthi ayi-ANC ngathi kwathiwa ubani kancane ke baba nina bentonga yethu asiphelele umlando lona enithemba ukuthi umlando sikhuluma ngawo sifuna nazi ukuthi lapha yona inhlangano lena ebusayo uma ngabe isiyenza amagangangozi besenza amagangangozi nje kanjeyana lapha lenhlangano esungule kuphi la ekhaya kithi njoba namanje ibesayithanda abantu noma isinje sengenzela ukuthi ngimchazele ngathawu namhlanje lantu basikhona kwipolitiki sikhuluma ngamaqhawe ayisungula lenhlangano izokwenza izolela abantu abadlivaliwe phela abansundu bese kuthiwa abamnyama lapha ingakho sithinta umafukuzela singene emlandweni wakubo siphinda futhi sithole nomlando wabo ukuthi bona babe yini kule nhlangano yabo nje kwathiwa yini baba i-National African kwathiwa i-African Nation kwathiwa national should wonke nje leli ngapha nganeno ngapha kothuke kolwandle yabona laba abantu ke baba ke into evelayo kulaba abantu labo nomafukuzela ubhala kabe umlando chitha abantu bakaZulu lapha la ukuthi ebabhale kabe phambanisa uncede enze yonke into usema ngimtholi kahle umuntu omazwe uwe laba babethunya ukuthi benzeni bebumba abantu bakaZulu bebe into eyodwa bebakhulumela ngoba base befundisiwe bona sebazulimi lwezitha kodwa labantu baguqukile labantu abazi bangesabakwenza lokho yonke lensila yokungcola lena oyibona isikho la usho lisuka kubapha abantu yibo la ngoba basebenza njani bona sibebulala ini ezamasiko imvunulo kuba qhamukanga mhlawumbe samayekisi ngoba naye ayivele ikho lezo sikhathi vela ngithi ukugudla eceleni kwabo babhekile yelokhu babuka ngenxembu kanjani yayindala kodwa ibabuka ukuthi ingayi phakathi kwabo leli yaviyo leliyana ngoba ilibona ukuthi bona benze njani baqhambisa ini inkolo yasentshonalanga kakhulu ngithi ngikupezele nje okuncane ngaqhubha indaba woza nayo iyona eyayalela
umhloko lo baba mkhulu kaMhlokombane inkayishana ukuthi hey sungula inhlangano ezokhulumela inhlabathi yakwaZulu laba abantu esho ngo1923 besungule inhlangano ngo1912 laba wathi le nhlangano ngeke isho lutho ngenhlabathi yakwaZulu iyo dayisa ogcineni ngezwe lakwaZulu wamusho lokunyehlula lapha cha baba noma ungedlo noma ungazinza lapha ngoba vele kuyacaca manje ukuthi laba bantu labo uyababona abantu benzani labantu manje bafuna ukukhuzwa kodwa hayi thina siyaxoxa ngoba thina singabahlazi abazimele thina sikathi masimela lapha siyayibuka kunyathela konke lento abayenzayo noma ngabe abenza ilutho kithi asinandaba nabo abahlala nje nezimali zabo lezo lapha asinandaba naso silambile baba ke uyabona ke umonakale ofuna ulungise njengamanje ukuthi kwenziwe kanjani laba lezindlu ngoba uyazazi umkhulu umonakalo owenziwa umafukuzela kwaZulu ngeke size suhlalule kakhulu silapha edlanga emaqapheleni esizwe ngoba lapha umnyundo awenza abantu abaningi ihlelo sakaZulu esibasibuka njengento nje njoba kulezi yabonga ukwaveza ukuthi uthe yini engenagazi eyibongwena ngasengenagazi njengentethe basenza sizibangwa thina manje amakhosi onke akithi umafuzela wayewabhala kabi baba lapha sizonce ikhiphe eshoba libomvu ihawuni labo thwana phezulu kwendlu bikizulu ukuthi umahadume kalakuthaba namhlanje sithi gabi gabi ngeyithenda likhi isweni nganasici sazozalwa ngeke ulibone ibhokisa leNdiya vakalelisa baba valelisa nina bakalwane esingenagazi njengentethe nawa bakabhenta bahlaba emvana ngaphambili undaba onyathela ubombo lwasamasama bakusamasama lokambekeza kwasamasama lokanhlubela kwisibhejana sakwaphenyana sabheka umhlanga sawugolozela isilo sasemkhontweni leso siyavalelisa Ukuhloba ngemvunulo kuyindlela okuzigqaja kanti ke nendlela yokubhinca yisiko lezizwe ezahlukene ehlonipha amasiko azo noma ngabe ke unamuphi umcimbi umemulo umkhehlo neminye uMamdube ke uzokusiza imvunulo besilisa omama istombi amagosa ngingabala ngitsini xhumana naye ke kule mininingwane ngezansi